Abusia Mokorba KSmartTV so I know first time now na wa subscribe no like no comment no dey share them for your beard I share them mame yeah KSmartTV so na money bi so emotion na ene be say sere kakra na be sere kakra yenko ne ngohwe yenua bra bi interview ye kakra mana minua mfantefo no sabe e be very funny na ade we na ye hwe no ibesa de aye de suade ama yenyen kwada na eba no kwada na hozo we school Jesus foforo no mfanya de suade ema mo because sebe abrante de wuzi so no anko school a okọ school na wi a so pedwo bi ne na wo ye na eboa wo daachi wanya ne sa emboa wo ema nko wie aye wie kura nti mesre say awofo ni nyina no video mo hwi sere de but fire adisuade mfa nhyɛ wie de efiri adisuade be na obesua fi wa be video adisuade be besua de efiri yantie ye bra ye nua keto ba ko asade okowia na hey erade yame ye nua ba ko be abrante ba ko ye vantini a okowia ne maame akokɔ ne na ba akokɔ no se ne do so askata ni na aton adi na ya kyere na se ne a omo ye no se do maamu no bombo ne kakra ne mo de na esa ahye gatem antete gatem ye ne ba radio so nsem na esre keke wate toa ma ye buza kwase nsam ai se ne papa ne ma wo ye nyina waka enti esra wofo no so mo ne ye de enkom ma na ade bia wo ye bia wo ne nya na wo de wo chai ye ko ti ne mezi ya ko bi na me de makafe na mbotan watan na wuso mu wona na cross school Frimpong change mko we say Methodist secondary Wesley Methodist na if you new takrade wa bacha mu secondary wa enti ni fi secondary na ba new takrade ni takrade na moto na akokɔ no enti ni wie wo secondary enti sisi ya wona na nyim da wa acho mene na ya we ma me ya we da wa acho wa awon pu na wose wan twema so kaka oya wona na akokɔ wona na friend den ofana Anteraba otenye wo secondary Paris Square Anteraba Paris Square na wafra wodan Nenesel ekɔ sekuna Wesley iwie school even year 2019 nya fraba iwie school 6 years ni enti na wo by 23 24 how old are you 23 years enem wonyo ekosua adwuma manko a bachede man fam nko adwuma bia fam nkosua wo papa onyo ma me won papa o second mpa no ma mo koyoko wo papa ye de no sekune mpa no otonu wi wo papa all kind of feeling na onyan wo papa to no wie hu otoni o sha so do to na achara France ama kan na get to France ama France America nti na France na America na waka abom na wi na no yezen hey oya na zebe asro we get to wi France America get to wala mkase etu e waso za asio maza asio wasio moboa bachan na ision wana yin but just can be wa oh papa friend then be popi MTN ne nickname nya MTN bachan oto ni wi wa France America na wi na abobida ka no kwa anu wi a enu wi bachan enu menya ba mposo wom maybe bia ndana meda enu wi na da enti ne peda da na no wi ana da inye adwuma ye enti na no wi ni disamba fa ene adwuma ye de sinu da no on a serious wafa sense wona na nkokɔ na ekɔ wie if secondary na ze kro new takrade da rekotan bachan e wie na eba na time mtiche no wi abre no munte da amachi na o da medeba takrade na medeba jimiska na wo first time ayi da mazi ya na taye mutame mena na nkokɔ nya ma asane nya
Asa wona Nkoko ro ha. Nsi normally is one kwa etan cry hen. Ye nkoko na wolusin. Ese ebie no memende siri. Ebie na 100 cedis. Eziko nkoko fuma. Bache. Nkoko funum na eziko a. Bache. Ena woto no mo ebie na 100. Oye brofos na fie ze ne bi. Ifie nkoko. Wona na nkoko ni na asa ni na wo ye nkoko na ba ya hen. And by 6 I didn't know I could 5 and I can 20 I could 2 no no so far. Train suppose he want to train so work finishing. Can do on CC but one and then be on says yeah Antera about second in fa Paris Square second Paris Square Antera ben won kokwan yenya anta he no okito says here ebie for one of you want to pay ben you couldn't be sell kwe it's the one that create big it's the create yeah mininya it's in two in and see obey that Terry no here 7 no it was obey this obey then brother obey then I go as in I am true this am why and your chin no be ahemfie yes ank me san ahembusa yes yeah nana was smart nanim ho na ye mo ye duma kakra ahembusa se me na duma mo ye no one ko no one kasa yes ye am wa ye duma no fa say in chat me ze ne wa number pamba chama eduma ma ye de meja mu kwa me ye bi o men ye bi o ati ai na ka page me bi sua page sua be dwuma na mara mo hwe na mo nyun ko to cha me eduma na me ya me tailor na mpam fancy ate dama ntobotuma pam fancy ate oh na nyi papa yo tena hei Mississippi woni penye papa na tena an ate Mississippi a new takrade and can new takrade what's a republic na what's Indies Mississippi not otode me give na Mississippi not today but so watch papa iku no more than 40 years 42 years thank you enti yi one penye enti no mama wa for na onye wa yedwuma be ya mabombo chan ya machine si odin city cameras this I am going to yakobo man pe machine was cut there be obeje mbapon answer them obeje ye jeze do obeje ye ibeje enti no ehya se beje azi yen wi ni nyina ode je no mata enje ye bobo dem o ochemke mutumi je mutumi nje yo ibeje yeze mpai boba kan ekwa asora yazo boko asorate na bompe aka onyankopana bobo ate nyankopana bobo na je bibia enyi wakade worepede isubu de reje nkeje ibinu ma ye bi je ate ntine kade reje ya 23 years mfipi de wenyim ansa na ewu ai ntine ende na ende ya onyem hu pode baba ba sofo dache enjinza amen ai pache emeka da kwa asoro ebe na asoro na nchepede inya woko amen first na mko SSP tempo Anglican so second year yes SSP tempo de ko bi achara mko na musa ampuna mi man 7 ya mko bi edinya no de ko bi o SSP tempo lo igu church o de ko bi o ata menyo ba ma kg ya enyim 19 zinda o ya soro pengin wo ho SSP tempo Bishop Mina Archbishop Mina enyim na mo t-shirt tempo o Bishop Mina t-shirt e ho mengene ba ma wate na wa hwewai ai baba nsino menye de mazine bi wate baba mbache ai yo tewi ye dase angry 7 ye dase oh brother awo ye dase ai ye dase pi why azza nyi baba ya na obat wonye rukesu won tunufu kakra nka ho obotumu asesa eme megezi simple obotumu asesa ka kum awusia ye gene wanum iri agene ai abranti ye numu utie zemro kan hotie o se papa ko papa ye dima be o se oton wi Hey, but Fantica said, wow. Itabusia for net video ye hwebi. Ye mfanya adusua de kakran film. Ye manom, ye nananom, ye nua ketoanom, te bia bi no mu komu na nya me ntum fofie.
yen chum because enketin say ya na odi akoye adekesi a ensem fata ewo Ghana ha o papa ye de o second pan o ton wi o se papa ton wi hey o se papa to papa ye o ton re pan o se o ton wi hey o papa ton wi wonderful. It's the best out for no. I am about one so papa at we papa ton day. Our comment section drive out from comment right here. I the best out for in Nami and in Quema. Name show me in a dachi or money a dachi. Money a dachi. Ebusia a year in Yaki Toba Quasi who you are mamma, Nana Apoko. And who calls no, other moons out when you look at home. And Tino. What best of one be an also up or no chill up on what one and my pepe nti one tigatem no oh abre ho se tigatem next time we should answer umi akoko bi wodi kakra grass an wodi esi abante ti asem ye de umi ehwe na ye stop sa ne mo no kora nkwa no ne eboaye ye nyina eboaye abusia ye to ansem no so ye to aso we ye funny but kakra Eye Ohene Kwame Frimpong, Ohene Kwame Frimpong, Asante Akyem Agogo, MP, Nyame Hyiraw ate. Ohene Kwame Frimpong, Asante Akyem Agogo MP, Nyame Hyiraw pa waya de. Wa kire se wo MP. Mi hu MP fo mu baaye, ene ada ayifo omadi nka ba afro ko yi. Mi hu obi o na mafum enya ni abrese ne mpasu aso, omudo afum do tomatoes wo ho na nsem mu se Uma ye president ebe to un toast agisiketio mu nyina kama ko na efe Nyame Hyiraw Ohene Kwame Frimpong Nyame Hyiraw wo kan wo pra ba wo kan say wo de Nyankopon ya adoma nipo bewini no wo ho bele wo be born because wo ko independent wo ko independent e ka sa nyina pa ampa so wa dey o ma wo se wo de osia ayo because wo people pa de ama okurufo de apon okurufo Nyame Hyiraw wa ya de pa Ohene Kwame Frimpong ya wa Asante Akyem Agogo Nyame Hyiraw pa waibi Nyame Hyiraw waibi ena eye mi nua amarisha course so me hu se da bia promote papa no de bia beboa ma o ma na nya ehibia promote Nyame Hyiraw credit nkoma Ohene eye amarisha course credit nkoma da se pa mi nua Nyame Hyiraw na oduma pa wede woye Ohene Kwame Frimpong adwuma oye ade aboa Asante Akyem Agogo yenko tie nsem bia o kan ade atudwa emra yenko tie mansia ewo nyado focus ye bi owum ya ne so wo se pa atofo de ama kurumufo se ne beboa ma o so monuma no yede be koso kama ko yenko tie ba abusiafo okay Frimpong ni so dia na Asante Akyem Nof na ene de aseda His Excellency John Dramani Mahama President Odaroma Ibomi mu asede mawo me dawase papa omampani one a Greek minister Dr. Eric Opoku omampani Odaroma na no ye ma ne ye fe watimanim me so nkamene hwan na so wakire se ampa you are the listening president omampani Your Excellency John Dramani Mahama me dase na me adoma efiada the Honorable Dr. Eric Opoku, a Greek minister, eba. Ye the way children know who sampa Asante Akyem Nof. Kuyaye, and no 90% of the population, ye. And into ba oba no, ye nyina ye the odo. Be so ni muadwu ni mutwe. Nyaka say Your Excellency. Ye Honorable Dr. Eric Opoku, buayen. Na a Greek I was Asante Akyem Nof. Enkoso nye forever. Ye, sa mre nyadoa na mikuta yo, nyadoa mo nyadoa fe pa say nyadoa fu over 30 acres Asante Akyem Nof mako wa ha jene wa ha entos wa ha watermelon wa ha che mo watermelon mo aninti kuade Asante Akyem Nof obi anye lazy akuafo na ne den no mo brom moja ni adwuma de aka ye support na okay Frimpong ma ba say me so me support friend biaso na Dr. Eric Opoku me jinidi Honorable John Dumelo me jinidi na me say omo be so mi mu o mampani
His Excellency John Dramani Mahama. Pia Nana. Minimsa wonso so uno mpani fo mbeso mi mu. Ni aboa amakuaye apeja wa Asante Akyem Agogo. Nyame adoma Asia Friday. Dr. Rikopoku, Agric Minister, oni ni team, omoba amakuafo asere wa Asante Akyem. Ebusua bi ne KSmart TV. Na KSmart TV na woni sugu amwe emotion. Aye Ohene Kwame Frimpong ne kutie na eden eba ye no. Ohene Kwame Frimpong sebe o prenema akonkrum e de amane pesua so. Saa pepe entino sebe ese bibia obi anu chiri fo ansa pakodo sebe openie ntina na ni abra wo no penima e de akọ Asante Akyem Agogo no nti abusua fo me fa ba wonta Ohene Kwame Frimpong chi na de we biade eyeyi afama ye abusua we nya politics asem ne ye we die sebe ni po ya de we de sai yi wanyina ya mesenti nti Ohene Kwame Frimpong na me show pa ene ye nua ketua sebe wo ko bia akọ no. Be very careful. Hazima pato we. Be very careful pa. Ebusia edini ye KSmart TV. No first time na watch na subscribe na like no comment. No share dia mafo. Anya bi ahwe. Bidi mbosia da sene ye beto aso. Bye bye.